Damn, yo, I just woke up, son. That was the craziest dream ever, dog. Black Thought came through and gave me some advice and got on the track. Some Hollywood shit. They waiting for that decline. Pray that I lose my mind, they never want me to shine. But I observe that trouble, I will serve that. Ear to the streets, never will I give the curve back. Still moving at a velocity, still sensing the animosity. Hate mail is what they send me, but I separate letters like an apostrophe. Colossal he didn't come the same, musta had two angles. He was isosceles, but now I'm Socrates with philosophies. I'm in my treehouse, please don't bother me. And now it's looking like hella smoke. Underage, they letting me pass the velvet rope. And it's life getting reckless. Valjda ne najdem nastavkov za GoPro-ja, ne? Zajtrk čaka na strehi. Klaudija zateguje kolesa, spušča zrak. Sprednje gume, ne? Ja. Dan smo med tednom, ne? Zato nimamo štarterja. Ko se avti segrejejo, smo pripravljeni za iti na progo. Ja, 6. Ej, veš, kje so mogoče nastavki? Klaudija se paše v avto čez to visoko kletko. Kroksi pa imajo svoj prostor v razrezanih vratih, tako da jih drži, da v bistvu ni šans, da bi vleteli v kabino, pa tudi verjetno se ne bojo vozili, ker so kar dobro zakajrani, ne? Jaka se tudi pripravlja. Zdaj tako grevanja, ne? Thought I was weak, I tell you I'm getting stronger. This time it's gonna be different than the last year. Swam through tunnels from behind me in the past time. Tomorrow's gonna be better than today. Yeah, this'll wash the pain away. Could you cheer for me when you see me? Had to follow my dreams and they could not believe me. But you see, I need it for the cake. I go like Tune Day on your TV and the radio. Retro 80 flow, hood made me crazy though. Put in work with music, but the school made me lazy though. Why? That's cause I couldn't write enough rhymes. They say that hip-hop is dead, we bring the vital signs. Never tripping, I'm on a different grind. Bring slaughter to your houses, a young nickel 9. See, now tell me, would you get me wrong? If I told you in the studio I met Solange? If I said I commanded like it's the Pentagon? Hating on, even on the roof, I'm upper echelon. But still forever we shine. Turn the negative to positive, I never decline. Ha! Ful dobra vožnja, ej. Obema. Ful dober. Pada mi armaturka ven. Gume ali uničimo do konca? Jaz bom te uničil, ker so zero grip. Slekno je. Evo, popis škode. Kaj si bo to široki gume zdaj? 225. Okej. So bile 1,3. A neko tako. Okej. Moja je bilo. Link je dober s tem furati zdaj, zato sem rekel, da jih nočem uničati. Ja, imam polja stoji one dve spodne, ki so tam, pa še temi vsi misli. Bom zdaj dal te gume. Te gume so bile samo za kuriti. Zdaj, če priješ na tej strani pogledat, lahko vidiš, koliko sem imel nižje lahko. Ja, to. Ja, pač ni guma ne da od sebe nič, ne. Okej. In jo lahko daš celo na tla. To ti je zdaj bo polomil. Ja. Ker je bila ekstra eksplozija, samo ni... Ja, saj tako kaj meni takrat, ko se trga ven. Title, street idol, the beat spider for my recital. Technique is unbridled, the unique voice.
and choice of delivery. This is God's gift to lift people out their misery. MCs being bought for a petty cash advance. Instead of dancing with the devil, I assume a battle stance, and it's fought with the soul. They sought to control the brainwashed, the taught to walk and talk the bold. That's why it's often imitated, but never duplicated. Things that I created, developed, originated, are well conducted, self-instructed. The style's worthwhile, heavenly constructed. To the people of the world, I say. 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 You got too close to the sun with wings made of wax. How can one man change things and the whole state of rap fade to black on these actors and their monetary stature? Break free from the machine and the greed it manufactures. Yeah, I want a better life, but I'm here to set it right. To the most high, arise like a thief in the night. My position on this planet is still unknown, but on a mission when I'm handed the microphone. To the people of the world, I say. 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 Life is too short to let it just pass by. Looking at the world through a set of glass eyes. I see the things that could make a man cry. I seen a man die for another man's lives. Women and children live in condemned buildings. AIDS is killing Africans by the millions. But you don't hear me though, coming through your stereo. Cause there's no video with a party scenario. But time keeps on slipping, clock ticking, hip hop dripping on your top lid, flipping like your ass is tripping. Been a long time since a kid, flipping, always did different things from the rest, with the breath from my chest. People of the world, I say. To the people of the world, I say. To the people of the world, I say. Evo, letni gume so naredile svoj biznis, ne, in to, da so pač valjda se delaminirane po 3 krogih. Ampak dokler pa niso bile delaminirane, pa so dobro držale, ne. Zanimivo je tudi ta klasična Raceland obraba. Leva guma, ki je notranja, se bolj rabi po notranjem robu, kljub temu, da je optika tu že preverjeno tako narejena, da se gume rabijo simetrično na simetričnih progah, ne. Ampak ker furamo dva bolj agresivna leva, je pač obraba bolj na desni strani gum. Evo, Jaka se ukvarja z mastnimi deli na avtu, ne. Jaz pa bom ta čas menjal ploščice. So cele ploščice tako agresivne, da so po parih krogih že postružile disk, ne. In zdaj, ko so se segrele, so on-off. Tako da so v bistvu tak agresiven bite imajo, da se jih ne da modulirati. Kaj boš ti šla še Jakca vprašati, kaj se mu dogaja? Češ fuli poprosil? Hiti. Daj no, povej kvaj, kaj noga. Tako, daj bom pospravila. Kjaka se noče snimat. Pa zdaj je še gospod Jergo prišel z najbolj odsevajočim. Ja, cestno podjetje Maribor. Pa kaj je to z Jupolom barvan? Če ti bil od Jupola bank? No, shit. Če še kdo ne ve, ne? Skiča ponuja stojke za dviganje avtomobilov. Če kdo rabi, ne gre na www.skip-shop.com. Andrej, pa vstavaj se! Mam, da se bo s tabo uporiti, ne? Zmanjšal si Ackermann, ne, zato da so kolesa bolj sporedna. In s tem setupom boš imel pol manj upora na sprednji osi, ko si na velikem kotu, ne, teoretično. To the people of the world, I say. To the people of the world, I say. To the people of the world, I say. And all my people in Cali, I say.
And all my people in Philly, I say. And all my people down south, I say. Midwest, up north. And all my people in Japan. And all my people down under. And all the big boys and girls. And to the underground rats. And they see us with the facts. And bring the answers on the backs. The people on the phone. Situacija. In situacija. Pa nič, samo estetska škoda. Samo uporabo vrata kot središčnica. Crunch. Daj ne to jest. Zvine paše, ja. A ti si v redu? Se sploh več ne čutim. Se ne sekiraš, Ne, pa noč se Čak, ne bih mogoče imeti zaprti krajiš, ko to delaš. Se drugač bi šla na drugo stran, brat. Novsi, nekaj. Dobre. Zdaj se pa ne zaprejo, zdaj si jih pa raztegnil. Dobre, no. Zaprejo. Čakaj, Hvala malo se. treba linijo ujeti. Si ne upajo ne zapret. Zdaj už pa že barvo dol začel krušati, zdaj pa dost. Barvo? Le. No, bliži. To niso praske, to so spomini. To so bojne rane. Vem, če mi ni bilo všeč prej bolj. Kakva budala! Ne, če ja, če se vsaj vrata lepo zaprejo, preveč sem dovolj, se zdaj bo. Ne, ni to težava. Zdaj bi pa bil posnet. Ja, drugega ni, kva. Ne bo. Viš, ta del je treba samo tu zviti, da bo luč pasala, ampak to ni zdaj isti problem, ne? Ne, to gledam, če bi bilo še kaj dalj. Se proba, pa greš kar trdo. Treba pa se pazite. Tle, tu. Dam potegam. Stari, boljš ko prej, ono. Ja. Dobro, ni ista kot na tej strani, ampak je boljš ko prej. A se podpišem? Ja. Ja, Ja, podpiš. Je bila to zelo. Kako ti si to ali? Ega tipa, tu ta prava opica, lej tudi držijo tam ta prava opica. Kdo Res? zdaj? On? Pa kako veš? Zato je kapaca držijo na koncu opice, niso ono umne, pizdat pa njena za kaj drža. Ja se to ma ga dugo, pa jaz v glavo. Znam mi čist senče na last odgovorno. What the f***? Kaj pa je? Zlamalo je po kromših. Ja. Pazi voiceover, potem ko smo se zvečer spontano zmenili, da gremo danes na Raceland, nas je pričakal sončen dan in nič gokardov. Gokardi nam jemljajo track time in tudi dajejo tempo sessionov. Če pa gokardov ni, pa lahko sami določamo, kdaj gremo na stezo in kdaj jo zapustimo. To nam pa da dovolj časa, da v miru spremenimo nastavitve na avtomobilih in določimo točen cilj za naslednji session na progi. Sledi nekaj neobdelanih posnetkov rano, to je za vse tiste bolj hardcore drift fane, ki se mogoče z teh rano lahko kaj naučite, kaj analizirate in predvsem uživate ob gledanju driftanja. Ta linija, ki jo zdaj furamo, je pa ful zahtevna. Kaj snimaj? Nisi še kliknil? Ne. Zato, ker ne veš, kje točno je zavorna cona za njega. Če bomo kdaj tekmovalno vozili, moramo nujno za zadnji zavor določiti zavorno cono. Diesel zone, ja.
če si imel njega tu en čas kar v okviru, samo njega si imel v šotu. Ampak kaj praviš, če bi bil ran zaključen po tem ovinku, ne? Ja. Kdo bi zmagal? Težko reči. Zato, ker lahko bi sodniki rekli njemu, če v lip si naredil stol čez finish line, ne? Ja. Lahko bi pa rekli meni 0, ker si spinal. Res bi bilo treba videti zunanji posnetek. Ja, ja. Zato je treba tudi po novem na tekmah določati diesel cone, da lahko ti, ker večji bonus pointi so, če si ti as late as possible. Ja, ja, ne? Ker to je večji commitment. Ti stale točke nabija za ekipo. Ja, ne vidiš te. Ne moja bila kdaj. Če na to še malo dodatno zategne, to ga te pas malo bolj prime. Mal pomahita. Živita. Na srečo je crash na polovici dneva povzročil samo estetsko škodo, tako sva z Jakcem lahko odpeljala ful kvalitetnih krogov, izboljšala nekatere nastavitve na avtu, jaz sem pa imel priliko peljati tudi nekaj mladih nadobudnežev, ki so se prvič peljali v drift avto in bili navdušeni. Za naslednjič bi bilo fajn, da lahko zorganiziramo trening nekaj dni vnaprej, tako da se nam lahko pridruži še kdo drug. Definitivno bi pa ciljali termin med tednom, ko ni rent gokardov in imamo stezo praktično zase. Danes smo imeli spontani trening na Racelandu, ne? Imamo kakšen report? Ne morate na suho vprašati, ne? Poletna sezona driftanja se bliža, vendar je do eventov še nekaj tednov, zato bo naslednjih par videov bolj tehnične narave. Hvala vsem, ki ste prišli tako daleč v videu. Če vam je video všeč, ga ne pozabite lajkati, dajte ga še šerati, da to drift sceno spozna čim več ljudi v Sloveniji in morda tudi čez mejo. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.